Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio kuri micro ni Bosco in Region Info. Ndabasaba gukomeza gukanda subscribe bamaze kubikora, bravo. Abatarabikora namwe nizere ko muraza kubikora. Tubuza cyane abantu madukurikiranye bari mu Burundi, Uganda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Aho tugiye kongera kureba rero amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ngubu cyangwa se kugeza na magingo ngaya guhera mu masaha ya mu gitondo, ibyakomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibyakomeje kugenda bigarukwaho mu mpande zigiye zitandukanye. Ube hafi rero kugira ngo tubane muri amakuru, wumve uko ibintu bimeze ndetse naho ibintu bihagaze kugeza kuri ubu ngubu, kuko benshi baravuga bati ibintu byamaze guhindura isura. Ibi bombe biri guturika mu mujyi wa Goma, biri kumvikana mu mujyi wa Goma, bimeze bite? Yaba ari igisirikare cya leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo noneho giturikije umuriro kuri uyu mujyi, byaba ari igihe kigeze ko 23 isoka mu mujyi wa Goma cyangwa se hari ikindi cyishe inyuma y'ibi bitero? Bahafi rero nkuganirize mubwire ubwino bwose kubijyanye n'aya makuru y'ibisasu bimaze guturika mu mujyi wa Goma kugeza ubwo M23 bavuga bati ibyayo birarangiye, finally ibice byose M23 gifata itakaje abarwanyi benshi cyane. Tombe kuri byo kandi mu buryo bworoshye bifashwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi kidatakaje umubare mwinshi w'abarwanyi, ahubwo icyo bita drones zikomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bahafi kandi kuko turaza kugaruka no ku makuru akomeye cyane ajyanye n'ibiri kuvugwa muri Teritwari Masisi, ibice biri kuvugwamo imirwano. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo turerekeza Minembwe twumve ibice igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kwigarurira ndetse birukana n'abarwanyi ba M23 mu bice bigiye bitandukanye. Onyemerere rero ayo makuru yose tuze kuba tuyagarukaho tuyavuye muziri muzingo, tugufitiye n'andi makuru nk'ibisanzwe. Murabizi hano kuri Region Info ikintu bita amakuru ni full package, na makuru y'umuzingo ukomeye cyane, na makuru bakomeye cyane kandi aho ugomba kumenya yuko mu byukuri ari amakuru yizewe y'ukuri, atarimo mu byukuri kongeramo cyangwa se ku byose. Ngira ngo murabizi rero mw'abantu mwe, ubwo tukaba tugiye kuba twabiva imuzini muzingo. Ibitangaza amakuru byose byerekeje amaso mu mujyi wa Goma, baravuga bati ni ishyano riguriye M23. Ese koko byaba ari byo cyangwa se sibyo? Reka turebe wa muntu we iko bimeze. Igoma mu duce tugiye dutaruka kuba ari mu mujyi wa Goma zisa magingo anga butuvugana, umutima wakutse ku baturage bari mu mujyi wa Goma, umutima wakutse. Kubera iki rero? Kubera ko hari kumvikana ikintu bita amabombe ateye ubwoba, mama yake na yake. Kuri tariki ya 8 kuri iki cyumweru baravuga ko ku isaha saa 6 z'amanywa ibisasu byarimo kumvikana ndetse aho bita Majengo, kamwe mu duce twafashwe na M23, bivuga ko hari ari kumvikana umuriro ukomeye cyane. Abenshi mu matangaje amakuru bagiye bakubwira bati turaza kugaruka tukubwire cyangwa se turakomeza kugenda tugukurikirana tukubwira uko byifashe. Hashize amasaha make hahise hakurikira amakuru avuga ko kugeza ubu ngubu amasasu benshi ari kumvikana mu nkengero za Goma, byavuye Majengo bitabyumvikana no mu nkengero za Goma. Bamwe mu baturage bavuga ko arimo araturukaho bita Kibumba, abandi bakavuga ko ari mu birometero biki evuye aho bita Imuja. Muri make Nyiragongo hakongotse mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Wumve ayo makuru aratandukanye, hari mu gitondo ndetse n'ibyumvikanye hano rwagati mu mujyi hafi mu mujyi wa Goma ku isaha saa 6 uzamuka amasaha y'ikigoroba. Amakuru rero ari kutugeraho aravuga ko bimwe mu bibombe cyangwa se mu bisasu byaturitse byumvikana bitari imirwano, ariko nanone mu masaha mu gitondo naho mu masasu yumvikanye akaba yari imirwano. Sasa ni ibihe noneho birimo bisatira umujyi wa Goma mw'abantu mwe? Ni hehe umujyi wa Goma urimo uraraswa cyangwa se uri gusatirirwa? Reka tubigarukeho cyangwa se tubishyireho ukuri, dushyiraho akadomo mu gihe amakuru aza gukomeza kugenda yumvikana. Gusa ni amakuru ari guturukayo ari kutugeraho. Goma ngo igisasu kinini Prito nanubwo ari kimwe, ibisasu binini byumvikanye kuri iki cyumweru mu mujyi. Nta mirwano yagaragaye cyangwa se yumvikanye muri parike y'igihugu ya Virunga cyangwa mu mujyi aho bita Mutaho kuri iki cyumweru tariki 8 Werurwe nk'uko birimo biragenda bivugwa, ahubwo aya ni amakuru mu by'ukuri
harimo ukuri ariko harimo n'atari ukuri. Ibisasu nibyo koko byavuze, ibisasu byavuze mu rusaku rw'imbara rwumvikanye, ariko amakuru mbashe gutohoza aravuga ko ngo burya ibisasu byumvikanaga ntabwo ari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyateye, nta nubwo ari Wazalendo, atahubwo amakuru aravuga ko ari abashinzwe irondo mu kibuga, aho bivuga ko ibisasu byumva byaturutse ku myitozo ya gisirikare irimo gukorwa n'izi nyeshyamba, imyitozo ikomeye. Ndetse mu by'ukuri ngo ibyagaragaye ku butaka byemeza ko umutwe wa M23 wiganje mu gice kiraswa kiri mu majyaruguru ya Goma, cyane cyane aho bita Kilimanyoka. Ibi byanatangajwe n'abari bari ku kibuga cy'indege bavuga bati Kilimanyoka niho amakompora ari kumvikana. Aha hahoze ari ikigo cy'ibirindo by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mbere yuko uyu mujyi ujya mu maboko cyangwa se mu biganza bya M23. Murabizi ko mu 2025 mwaka ushize mu kwezi kwa mbere ku itariki 27 nibwo rwose M23 ari kandagiye muri uyu mujyi, nyuma yuko yari maze gusoramo igisirikare cya leta ya Kongo. Bagiye bafata ibice bigiye bitandukanye, Kilimanyoka ntabwo ariho hari busigare. Aka gace nako kuri ubu ngubu kari kugenzurwa n'inyeshyamba za M23 bitewe nuko hari hasanzwe hari defense. M23 nayo ntabwo yagombaga kwitesha amahirwe, yahise yashyira defense zayo. Ubu ngubu niho rero hari harimo gukorerwa imyitozo ya gisirikare kuri izi nyeshyamba, aho barimo gukora imyitozo ari abarwanyi bashya cyane cyane ku ikoreshwa ry'intwaro zikomeye, ndetse nta guhangana n'ingabo muri ako gace cyangwa n'abaturage byigeze bibaho. Aho ngaho rero ngira ngo kuri murimo murakumva, ntago higeze habaho guhangana habe na gato, cyangwa se ntago higeze habaho kurasana habe na gato rwose. Gusa ikiriho abari mu mujyi wa Goma amasasu bayumvishe, ndetse n'ibintu bitari bisanzwe bikunze kugaragara cyangwa se kumvikana, ariko bikubite kubera ko muri iyi minsi rwose hamaze iminsi humvikana ikintu bita za drone zirasa FARDC yafashe hasi hejuru. Abaturage bati nyamara murafata utwangushye, nyamara muritonde, wabona igisirikare cya leta ya Kongo gitangije urugamba rwo kongera kwigarura cyangwa se gusubirana uyu mujyi wa Goma. Kubera rero ko hari andi makuru ari kumenyekana, hari kugenda ko hari kuba mu rujijo. Kivu y'Amajyaruguru hari igitutu rero kiri kurande aho bita Sake Masisi. M23 yongeye kwimura abarwanyi bayo ni mu gihe muri bice bya Goma na Nyiragongo. Bivuga ko itsinda ry'inyeshyamba ryategetse ko abarwanyi bazenguruka umujyi wa Goma ndetse n'akarere ka Nyiragongo boherezwa ku murongo w'imbere ku ruhande rwa Sake Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri iki cyumweru tariki ya 8 Werurwe, mu rwego rwo gukumira ko ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC Wazalendo bafatanyije ndetse bishobora kuba byagabwa bikaba byahungabanya izi nyeshyamba rero muri utu duce. Ubu biravuga ko boherejwe kuzenguruka ku ruhande rwa Sake Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo bice byose barabizenguruka nk'uko amakuru yakusanyijwe aturutse mu nzego z'ibanze n'iz'umutekano bigaragaza. Ngo iki cyemezo gifashwe mu gihe imirwano ikomeje muri aka gace k'igezi gahuza umujyi wa Sake n'akarere ka Masisi, aho bivugwa ko imirwano ikomeye cyane mu minsi ishize. Umurwanyi wa M23 wagize ibyo atangaza kuri cyumweru, yavuze ko imitwe myinshi yahamagariye kwitegura kwinjira ku murongo w'imbere nk'uko ubu buhamya bubivuga. Ni ukuvuga ngo benshi mu ama units ya M23 yose babwiye ati mube tayari, mube ready, mwitegure, isaha iyo ariyo yose dushobora kwinjira mu mirwano. Bamwe mu nyeshyamba batinya ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera no gukoresha indege zitagira abapilote, bavuga ko byateje igihombo mu ngabo zabo. Umubare mwinshi rwose w'abarwanyi ngo warahatikiriye. Uyu ni umwe mu barwanyi batifuje ko amazina yabatangazwa, avuga bati baduteguje, bati mwitegure, urugamba rushobora kuba rugiye kunihira. Atariko dufite ubwoba bw'ikirere, ati dufite ubwoba bw'uko izi drone natwe zitaza kudusiga ubusa, ati kuko bagenzi bacu basigaye mbarwa. Uyu murwanyi kandi yagaragaje ko hari ibibazo muri bamwe mu banyamuryango, cyane cyane ku birebana n'ingorane zijyanye n'imishahara n'uburyo bwo kohereza ingabo ku murongo w'imbere cyangwa se abarwanyi ku murongo w'imbere. Uruhande rwa Sake Masisi ni kimwe mu bice by'ingenzi biri kuberamo imirwano hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe
wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'imitwe yo kwirwanaho yo muri ako gace izwi nka Wazalendo. Aka gace gafatwa nk'ako mu rwego rwo kugenzura inzira yo kugera mu mujyi wa Goma. Bivuze ngo FARDC nigera Sake cyangwa se nimara kuva muri ibi bice bya Sake, mwizere cyangwa se tayari mutangire gutekereza ko nta handi baza kuruhukira. Nizo za Nyiragongo baba bari kuzengurukamo ndetse n'ahangaha muri ibi bice rwose bya Goma. M23 rero mu bwoba ikaba yatangije ama operation y'amarondo. Mu by'ukuri biravugwa ko izo mbunda ziri no gukoreshwa, hari gahunda yo kuzohereza muri parike ya Virunga ndetse no mu Birunga kugira ngo baze kugira iki, baze kubasha gukomeza gukurikirana barebe ko nta bataza kubaca muri humye. Ati bataza kubaca muri humye rwose. Igisirikare cya leta ya Kongo ku munsi hejo cyaramutse gisuka amabombe menshi cyane aho bita Mushaki, ndetse biravuga ko ibyo bitabaye ejo honyine gusa, ahubwo n'uyu munsi hari ibice byaje kumvikanamo rero ikintu bita umuriro ukomeye cyane, ikintu bita fire to fire kabisa nk'uko amakuru atugera. Biravuga ko mu ijoro ryo ku tariki 7 rishyira ku itariki 8 Werurwe 2026 ubu tuvugana ngo ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangije ibitero by'amabombe ku buryo bukomeye cyane aho bita Gakenke, Karingi ndetse n'andi, aho drones, mana yanjye drone ibintu zirimo gukora biteye ikintu biti susumira ndetse n'ubwo bukomeye cyane kuri abarwanyi ba 23. Bati ibi bitero byakozwe hakoreshejwe drone za kamikaze byibasira ibice bigaragara bituwe na M23 ndetse na twirwani kuri iki cyumweru tariki 8 Werurwe agana amasaha 11 n'igice za mu gitondo, aho bivuga ko ibi bisasu mu by'ukuri byaje gukaza umurego cyane cyane aho bita Karingi ndetse no mu nkengero zaho hagaragaraga cyane M23 ndetse na twirwaneho. Gusa mu rwego rwo guhangana bivuga ko M23 yagerageje kwirwana ariko biranga biba iby'ubusa kuko drone ziri hariya wamunowe ntago zoroshye. Ibyo rero uraza kubisanga mu butumwa bwashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka agaruka kuri iyo mirwano nyine yabaye muri Kivu y'Amajyepfo abisobanura. Gusa Lawrence Kanyuka yavugaga ko bagabweho ibitero, ariko ngo ibyo bitero bagabweho bikaba byibasiye abaturage ndetse nk'ibisanzwe. Lawrence Kanyuka akaba yavuze ko ari guhamagarira imiryango mpuzamahanga kuza ahangaha ndetse n'ibigo mpuzamahanga bikareka kureberera ibiri kuba kuko ngo ari ibikorwa bitari byiza habe na gato. Ni ku itariki ya 8 Werurwe ku cyumweru tariki 8 Werurwe rwose ahagana ku isaha 11 n'igice za mu gitondo nibwo ibisasu byari bitangiye kumvikana byibanze cyane cyane Karingi ndetse n'uturere tuhakikije aho ibitero bikomeje, ndetse ubutegetsi bw'inyeshyamba bukavuga ko ari ibitero by'iterabwoba. Bahanganye rero aho kuri ubu ngubu M23 nyine yakomeje kugenda ivuga ati twebwe turabona ko ibingibi ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ni ibikorwa bibi. Ati turasaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya, ati naho ubundi biraza kuba ari bibi. Naho ubutegetsi bwa Kinshasa rero nabwo bukavuga buti twebwe duhanganye n'abantu baduteye cyangwa se duhanganye n'abantu bagabye ibitero ku butaka bw'igihugu cyacu. Ati rero ibyo byo gutekereza gutya na gutya, twebwe duhanganye n'umutwe w'inyeshyamba, tugomba gukoresha ubushobozi dufite. Bamwe mu baturage nuko babyumva, nabo baravuga bati igisirikare cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakwiye ko rwose kiturwanirira mu by'ukuri kigahangana kigatsinsura izi nyeshyamba, amahoro n'umutekano bikaboneka. Ese biraza gukunda koko ko ubutegetsi bwa Kinshasa dukurikije ubushobozi bari gukoresha, dukurikije ingufu n'imbaraga bari gukoresha, noneho tuvuga ko baza kubasha kubohora ibi bice bari baragiye bamburwa, cyangwa se biraza gukomeza kugorana? Muraza kutubwira. Hagati aho ngaho ingabo z'u Burundi zirahari, hagati aho ngaho menya ko Wazalendo barahari, ndetse hagenda havugwamo ingabo za Angola, havugwamo Tanzania, ingabo nyinshi zigenda zivugwa. Kuri ubu rero umutwe wa Alliance Fleuve Congo
ugaragaramo inyeshyamba za M23 watangaje ko wongeye gushyikiriza komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare abarwanyi barenga 5,000 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari barafatiwe ku mirongo itandukanye y'urugamba. Nkuko iri huriro ryabitangaje ngo abarwanyi bazoherezwa i Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gikorwa kizagenzurwa kandi kigakurikiranwa na CICR kugira ngo hubahirizwe amahame agenga imfashanyo n'ubutabazi ku mpande ziri mu ntambara. Iki gikorwa cyo kubashyikiriza CICR cyabereye ku ngando ya Rugambo iri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku wa mbere tariki 2 Werurwe 2026. M23 yavuze ko iki cyemezo ari igikorwa cy'ubutabazi n'ubumuntu kigamije kugaragaza ubushake bwo kubahiriza ingamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye ndetse no kugira uruhare mu kugabanya mwuka mubi n'intambara imaze igihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikaba yashyize hanze n'amashusho igaragaza ko iri gukora ibyo bikorwa. Uyu mutwe uvuga ko iki gikorwa gishingiye kandi ku mahame y'amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'ubutabazi ku bafashwe mpiri, asaba ko abafatiwe ku rugamba bagomba gufatwa mu buryo bwa kimuntu kandi bakitabwa mu buryo bukwiye. Gusa M23 ivuga ko nubwo yo igaragaza ubushake bwo kugabanya ubushyamirane ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwinangira nk'uko uyu mutwe bivuga. Ubuyobozi bwa leta ya Kongo ntiburekura bamwe mu barwanyi n'abayoboke bawo bafunzwe ndetse n'abandi bantu uvuga ko bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bashinjwa gufatwa kubera gusa imiterere yabo cyangwa aho bakekwaho gukomoka. M23 inavuga ko leta ya Kinshasa ikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano igakomeza ibikorwa bya gisirikare, ivuga ko bigamije kuyirwanya kandi ko muri ibyo bikorwa ngo hari aho abaturage basanzwe n'imitungo yabo byagiye bigirwaho ingaruka. Kweri iyo mpamvu M23 ivuga ko ishaka gukangurira abahuza mu biganiro by'amahoro ndetse n'abafatanyabikorwa ku rwego rw'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga kwitondera no gukurikirana ibyo ivuga ko ari ukwica amasezerano yo guhagarika imirwano bikomeje gukorwa na Kinshasa. Uyu mutwe urangiza uvuga ko amaraso y'Abanyekongo amaze kumeneka muri intambara, ushinja ubuyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi atazibagirana kandi ko nibo nuvuga ngo M23 yashinja ko abaturage rwose bagiye babura ubuzima bari ku mutwe wa Tshisekedi ngo kandi ko atagomba kwirengagizwa cyangwa ngo gucecekeshwa. Ibi ngibi rero bikaba bije mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guteza impungenge amahanga, aho ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba impande zose kubahiriza agahenge no gushaka umuti w'ibibazo biciye mu biganiro bya politike. Gusa kugeza magingo aya cyangwa se kugeza uyu munsi nta cyemezo kizima kigaragara cyari cyafatwa gica amarenga wenda ko imirwano yaba igiye guhagarara, ariko hari icyizere yuko amasezerano y'I Washington hajemo no gufatira ibihano bamwe mu bashinjwa kutubahiriza ayo masezerano. Amerika ikaba ikomeje kuzamura urwego igaragaza ko yifuza ko ayo masezerano akurikizwa. Hari icyizere rwose yuko mu by'ukuri byazagira igisubizo bitanga cyangwa se igisubizo kibaho. Ubu rero hari amakuru yamenyekanye, reka twiyambukire twerekeze iyo hakurya irwota amasimbi. Imirambo y'abasirikare 6 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciwe ku birindiro byayo biri muri Kuwait yakiriwe mu cyubahiro. Ni umuhango wabereye ku birindiro bya Davao Air Force Base berereye aho bita Daliwale kwa gatandatu. Donald Trump n'umugore we Melania Trump hamwe na Vice President JD Vance bari mu bagiye guha icyubahiro abo basirikare. Abo basirikare 6 baguye mu gitero cy'indege ya drone cyagabwe na Iran ku itariki ya 2026 ku birindiro by'ingabo za Amerika berereye muri Kuwait. Iran yarashe muri Kuwait yihorera ku bitero Amerika na Israel biri kuyigabaho kuva ku itariki 28 Gashyantare 2026. 6 bishwe n'iki gitero bari muri batayo y'103 bari bashinzwe gutanga ibikoresho n'ibindi bikenerwa ku ngabo za Amerika hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati. Abaguye muri iki gitero barimo Sergeant de Cracoed w'imyaka 20, Captain Cody Koek w'imyaka 35, Major Geoffrey Obre
Chief Warrant Officer wa gatatu Robert Marzan, Sergeant First Class Nicole Amour, Sergeant na First Class Noah Tietjens w'imyaka 42. Ibirindiro aba basirikare bariho byari bizitijwe inkuta za beto, ariko bikaba bitari bifite igisenge cya beto cyabasha guhagarika ibisasu bya misile. Perezida Trump arutse kuvuga ko yiteguye cyane ko umubare w'abagwa mu ntambara arwana na Iran uzakomeza kwiyongera. Ati ndabyiteguye nubwo mbyanga, ariko nabyo ni kimwe mu bigize intambara. Uvuga ngo Trump agaragaza ko rwose igihugu cye cyiteguye gukomeza intambara, kabone nubwo hari abatakabaza ubuzima muri iyo ntambara. Ibyo rero ni bya Amerika, Israel ndetse na Iran, ngira ngo murabyumviye uko bimeze. Reka mbabwire nti rero turaza gusubira mu masaha ari imbere tubana n'ibindi bigezweho.